Kina. É na Vita FM, é comida. Gaikatsu. Beba morta ke na mataka ni baka na besinga ni ko ni boleh na kanda ni betoka ni boleh na matawi na ni kuan to tumbe kana kena kapati seo banga tatumbe kana boni bolang menembongi so sangkai taka taki gotiko mongai baka singale baka ndua mero sa mo ko bata kena bale baka singale butoka ni kena nguruti sa ka to ni tikandua so kana nga baka ron to ni singa so kana baka tolu so kana baka ndua baka tu no tuba na tama so nda tuba la so binakata menda Pakalutiango. Right. Eso era binakata mera da kapsona porkarau. Bakalibuyango. Eso Bakukuayango. Ya. So ngunu baka bitin bi mataka. Eso era sanga non rengu mera mure sona porkarau mo silibeira. Bebebu ke kena non rambulenda babi ni binaka na bite fem talenga na bi sere talenga on teningo reno aerobics tungango re seni bale. So baka mamanda takiango. Ya. Benar kita baki bang lu ciri biki menina bi korni bule so kira maru tu ciri seri kia nasi binang di kosa tawiri na bi ngaravi ni nonda serma awa na bi sebiti na bi korni taka hen tahun taku ni nonda koro balangi na bi korni buli tidi bagi baka tiki na baka sana ngori na nonda benua na bi sereso membeli tira na kira nama kina nonda tawi kalau tiu mai na buku di zone apakah kina nama kina co games sampai tibu satu sungai na mataka binang ni kulit lingan ni pengarabi na bito lingon isal nimbula binaka pambimbi tungo berto na lingan ni pengarabi ngona masada taxi arto nageng main dele bale le burokara do mbule benana kena lingan ni pengarabi bani ni binaka na buni be to kari pambimbi be controla kerto na kena matala okay di ko na ser ni korni buli na St. Joseph Secondary School data kilato to ko taw ya buene baki tin kawalu walu sunga bulu kawalu taw ya buene baki walu sunga bulu kawalu ngo na ken history arto ngole mayana nondo banua arto lewe bana sisters arto kaulotu mayana nondo banua erto sureti telnga buan turanga na bishop Vidal merto na mai pipa kabulidi merto mai pipa kabulidi weekend na lewe biti weekend na kawito okay sanga erto na lebango Mother Martin sister Takisius Mongin ngomara mani berenise senior sister Mary Holy Name of Ireland watake Francis Chambers of Newfoundland, Canada. Gorto na lewa. Erto na lewa na marama. Orto ngole mai merto mai nainaki lewa nerto sureti mai buona Bishop Vidal me mai erto mai biba bulidi se merto me na toya butaka na biba bulidi me mbalebi kenda na kawito ke. Arsangai erto ngole mai arto sanga mindola ba na mbaki tinika di watul sanga bulu kawalu arto ge mindola ba kina tega butaka kina endua na kornibuli secondary department ngoe na katolu ni tamba bale na Senians Primary School eda na toka na Saint Philomena's ato tega bu na Saint Philomena's 1938 oti sangai mai andola tale ndotele na small secondary branch mero ndua bata ki St. Joseph Primary School ngoa na ponua toka to mandakina na Reserve Bank boleh ka boleh nangonongo boleh kata na Sacred Heart Cathedral kebal Reserve Bank o na Cornibuliliu dona toka iki na Cornibuliliu Primary School na tino ka olim sanga bulu kaono sangai mai roro na secondary department ko na Senians ko na Saint Philomena's kana Saint Joseph Primary sa Saint Joseph Secondary rosangai tokitaki wanu rosa toka kina nangonongo 1956 in 1956 ada kina tokitoki era biba buli to kamatanga kina o ira saranga na sisters karabe karabitiko balilotu sana lotu katolika sangai erto may maru tagatalanga na bulo sebitemba rono dolutin kaono na ikaono sanga bulu niyambaki 60th jubilee nona tawyabu na kornibuli na St. Joseph Secondary School era ngolo kina na buliochi era be sevici pata kina be seburburra na kornibuli na St. Joseph Secondary atau yabu agai na tinika violim sunga bulka ono men non kornibuli baga tambi kindo na ngone lewa karto mani to yabu telengan Dhorbo Maris Brothers High School erto tokongori na Flagstaff na kornibuli lutu kilise telenga na Maris Brothers High School na buku na bukundra na wekanda era ronga kilai era buli era kornibuli ngona St. Joseph Cecilia Sebula
Coca-Cola Games 100 meters blue ribbon event winner. Baita nga na 2015 Pacific Games gold medalist to ko participate nga na 2016 Rio Olympics. Right. O siya pernalal talaga ako ng doni bola-bola. Yeah. Dream Act activist. Right. Sa ati ko may Amerika nangunonggo. Sa relative women's rights activist o lang nga mo buyasawa daw ni politiko kaya o Dr. Teresia Tea Iwa. Ako Iyo. senior lecturer and program director na Victoria University. One and up. Neharika. First na Gambir. Fijian astronaut go. O sila Saumi. Sabi na. Iya. First Fijian astronaut, wuli may St. Joseph Secondary School, Yeah. Neharika Gambir. Totoo ba iti? Sela Saumi, First Fijian Airways female captain and pilot. Helena Young, Athletics Fiji Sprinter and Pacific Games gold medalist talaga. Dono. Philomena Tuiban Walebu, ko Miss Fiji na Ronaldol Kawalu. O Peggy Rabusiro, Miss Fiji talaga na 2025. I Love Samuels, first runner-up ni Miss Fiji 2025. Laki matatakibiti sa ni Miss Pacific Islands 2026. Yeah. Iyo. Ang bago. Bagi ko. Yeah. O tiko talaga o Gretchen Gretchen Austin o na founder ni Pure Fiji. Right. O Valerie Nainima, former Fiji basketball representative kana current coach of Province Fries Women's Basketball. Iya. Bernadette Rounds nga nilaw, Fijian broadcaster, politician, daw ni bola-bola talaga. Right. Dr. Katerina Teyawa. Artist and Banaban Scholar. Mona Winda. Fijian swimmer and national record holder. Venais Trail. Fijian taekwondo practitioner ko ya. Ha. Abi kimino ka doir na ya da rong ka kilay. Era matataka na Cornibul ni St. Joseph Secondary School. And nandua na nga. Nabukod ni Ibi ka pa kang gito. Era andaw bakay tabi takir sar nga bagalebo ng onele o may way manu Iyo. ana bukon ni sot-sotaning gito. Netball na field hockey, Iyo. basketball na track and field event, swimming, nanggalo, Archery. na chess, na soka, botala kena na volleyball, kena bunga botala lang ito. Tapa binabali, wala kena ngoni buli. Iya. Sora sama itong gaya mo tani, sora bing grabe ito nung tamatan ito. Iya. Na may volleyball, tampa ni mati ito nung tamiti, or nangon elewa, era tanga may naway manurungo, na St. Joseph Secondary School, na buong ganin daw may bay, MBQ na Serma Awa. And a vibes jo ina. Josefa, mai. Hindi kinabayasa iriti, koron ni buli makasabiti, nanggito buli daw kemu indiwi, ngone alewa era usibi, tuban na tiba kamatau, koron ni buli baka matalau. Nagani ko kabuke bikoraka, makadiril lamang isarama. Koro in the morning, get to talk about God.
Baka ni nomor tena MBQ ya na mataka di baka tambi sigili kuwa na sere maawa. Yeah, vibes sio ina. Na mataka kiri kuri na mataka di singa baka raumbuka ni mataka.